Bukertong ke United Democratic Party ubahap banyak kun persya yau MLA berem ubarash post number ubahap banyak kun persya yau ba hamlat ulapan pau bahagi ni khatsan snam ki balalan uklam yo EAA rai tang ke jing jot bat ke jing pay sudah nado pasdang hado bakut jong ke Millennium constituency ya kan yo ba Mitchell Wan Kar ulapan pau habaya kran bekilat patai kubor hadin bola dap ban tap kertang yala dia kumu kertong banyak kun ke election ke ban long ha arpenyo terik mentau benai 100% gini jam nomor kipat baik makaran ada kasih ke bah mingkong kila kuat ya ni ka seng reulum seng UDP bakonon sekatong kilo ngabang kipat ya kami lim konsensi berkoi na ya nado ngalau sotun syadu semilim rum kabakong sana minta jintuna kipat bah dia ko kom nang taba ka pulia butik education mo but ki healthcare kiba we don't come but most of all ni kita pada kadi kajing senar ki policy nak benta kini ki kena ki jongi ba kin yo ya kala bangin ai ki lat ki lenti ba sarkar ko nen ra bangin finance ki bat magi ki yo ban sangi kam ki jam jo former MLA bar sting MLA bling on 100% bangan job namar ba ngai fi mentahi kira phai khmat pe chakasang rolum bar kata re sangi dipi ngamplan di ai bangan I sapang jongi batang koi kalong bakat sabangalat kajot ka pe sudah nado pasdang ado bakut kamalim konsensi ngam simki ya kanu kanu kajing phala akini khatsan senen tinggi kita pila pun kedau kita mangin ong evi nado ki mok ombam komdi ke surok kamtam katsa bangilat ke surok kamdam ke surok nangta ki jaka puli ki ba nangta ki jaka sumar ki ba kita kimpotan po malim konsensi wat ki kana nangta malim konsensi ki bon ki bla represent ak sport ya ka state but kidon ki bamenta ki club repair jongari India bele kai handrai ka infrastructure lani ki facilities ki pachum yo ai ru Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela